বিদেশী প্ৰবজনে যে অসমৰ অস্তিত্বলৈ সংকট কঢ়িয়াই আনিব সেই কথা সেই সময়তে ভীমবৰ দেউৰী ডাঙৰীয়াই বুজি উঠিছিল। প্ৰবজনৰ বাবে সাদুল্লা মন্ত্ৰীসভাই উৎসাহিত কৰা বুলি অভিযোগ তুলি 1940 চনৰ বিধান পৰিষদৰ বাজেট বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণ লৈ ভীমবৰ দেউৰী ডাঙৰীয়াই কেইটামান অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছিল। সাদুল্লাৰ বিষয়ে ভীমবৰ দেউৰীয়ে এনেদৰে কৈছিল, He wants to satisfy indigenous people requiring protection and at the same time provides room for settling landless immigrant population. The difficulty is that there is no end to the number of landless immigrant population. Such landless immigration are being given lands in the vast areas of different districts of Assam Valley. Their numbers, instead of dwindling, has been gradually increasing. Assam is not a charitable institution where all poor landless people of other provinces should be treated and given lands. Any government in Assam must first see to the welfare of the people inhabiting it and should not invite people from other provinces giving them advantages which are really harmful for the people inhabiting it. এইদৰে ভীমবৰ দেউৰী ডাঙৰীয়াই বিদেশী প্ৰবজনৰ বিৰোধিতা কৰিছে। বিদেশী প্ৰবজনে যে অসমৰ অস্তিত্বলৈ সংকট কঢ়িয়াই আনিব সেই কথা সেই সময়তে ভীমবৰ দেউৰী ডাঙৰীয়াই বুজি উঠিছিল। প্ৰবজনৰ বাবে সাদুল্লা মন্ত্ৰীসভাই উৎসাহিত কৰা বুলি অভিযোগ তুলি 1940 চনৰ বিধান পৰিষদৰ বাজেট বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণ লৈ ভীমবৰ দেউৰী ডাঙৰীয়াই কেইটামান অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছিল। সাদুল্লাৰ বিষয়ে ভীমবৰ দেউৰীয়ে এনেদৰে কৈছিল, He wants to satisfy indigenous people requiring protection and at the same time provides room for settling landless immigrant population. The difficulty is that there is no end to the number of landless immigrant population. Such landless immigration are being given lands in the vast areas of different districts of Assam Valley. Their numbers, instead of dwindling, has been gradually increasing. Assam is not a charitable institution where all poor landless people of other provinces should be treated and given lands. Any government in Assam must first see to the welfare of the people inhabiting it and should not invite people from other provinces giving them advantages which are really harmful for the people inhabiting it. এইদৰে ভীমবৰ দেউৰী ডাঙৰীয়াই বিদেশী প্ৰবজনৰ বিৰোধিতা কৰিছে। বিদেশী প্ৰবজনে যে অসমৰ অস্তিত্বলৈ সংকট কঢ়িয়াই আনিব সেই কথা সেই সময়তে ভীমবৰ দেউৰী ডাঙৰীয়াই বুজি উঠিছিল। প্ৰবজনৰ বাবে সাদুল্লা মন্ত্ৰীসভাই উৎসাহিত কৰা বুলি অভিযোগ তুলি 1940 চনৰ বিধান পৰিষদৰ বাজেট বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণ লৈ ভীমবৰ দেউৰী ডাঙৰীয়াই কেইটামান অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছিল। সাদুল্লাৰ বিষয়ে ভীমবৰ দেউৰীয়ে এনেদৰে কৈছিল, He wants to satisfy indigenous people requiring protection and at the same time provides room for settling landless immigrant population. The difficulty is that there is no end to the number of landless immigrant population. Such landless immigration are being given lands in the vast areas of different districts of Assam Valley. Their numbers, instead of dwindling, has been gradually increasing. Assam is not a charitable institution where all poor landless people of other provinces should be treated and given lands. Any government in Assam must first see
to the welfare of the people inhabiting it, and should not invite people from other provinces, giving them advantages which are really harmful for the people inhabiting it. এইদৰে ভীমবৰ দেউৰী ডাঙৰীয়াই বিদেশী প্ৰব্ৰজনৰ বিৰোধিতা কৰিছে। मोनसे गोजोनथाव खौरां BA सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पोकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथायखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 70022 71929 97066808878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।